Популяр, супер популяр жырчысы. Акчарлар газетасында Ринат Рахматуллин үзе, мин шок катам. Ринат, синең хәтта шоферың да бар икән хәзер. Син шул хәл байыдың инде. Әле миңа әйткәннәр, Ринат Рахматуллин шереп байыды инде бу. Şerif bayit bulmayın. Selam var izleyen. Ben rahmet ederim size yani şu şumatı. Engeme yaşakanlarınız için bir sene güptemin akşamlar bir esnada bulunmuyor. Şimdi ben şaplanam. Ben yani anlatılmadan iken bazı kişiler anlatıldı. Rina Rahmatullin çoğaldı. Rina Rahmatullin televizyondan görmüyoruz. Radyodan işitmiyoruz. No, türlü haller var bu dünyada. Bütün kişi idealini olup bitirmiyor. Bütün kişi bütün evlerin işler bitir almıyor. No, Elgisege vakitte Allah'a şükür normal. Barışta tertip. Haminde sen jırladın duyup bilen ben bir kını koradım İlmir Süleymanova, İrke, Elfine, Elvira Hammatova. Elvira Hammatova bilen. Koysusu bik nık ışadı. Tağın kimler bilen jırlarda? Uşadı в каком плане? Махаббат mı İlmir? Yok siz şimdi durum sınav girdik. Koysu uşadı. Koysu uşadı. Belki mıhabbet yapılır. Her bir kişi, her bir duydun. İşte her parmağın indi. Güzellikle bir var. Yüzümek sıvı bir kişide. Her bir kişinin yüzümek var. Fina payında yüzüne verterlinde. O indi bana şimdi. O серьезный, o kupsilemeyinde. No o старательный, talepşen. O kupsilemeyinde o işliği молодец. Anım bile güzel bir приятно. Elvira Hammatova indi. Тоже ne? Benim gibi kanın karakteri тоже aşık. Şunday общительный. İrke indi. İrke ol strogi. O indi. Strogi mi ne? Strogi. Indi ol Aksuay mişeri, min boğa mişeri. O ya bir vakit ne etken siz var İrke'nin. Herine tabi sin de mişer, min de mişer. Sin boğa mişer, min Aksuay mişeri. No sin dobry mişer, no min usal mişer diye etkeni var. Min usal mişer, no sin dobry mişer diye etkeni var. Şuna göre... Usallığın seni kursetti mi? Yok indi usal deyip de mişerler bitinisini de usal kurine indi. Novalar işten usal doğru bitin. İrke'de işten usal doğru indi. O просто çıkık kıyafet bitin. Apmançı. Nani bitin neydiler, strog idiler, neydiler. No, bulay. İşine girip gitsen indi. Aşıp, doğru kişiydi. Tağın kimler bilen jırlarga tilek var? Hatın kızlardan. Hani İlizi'de Osmanova konsertine katılmışsın eken. Da, İlizi'de Osmanova şakardı beni тоже konsertine. 30 noyabr'da mı? Noyabr'da. İşte. Mine onun bilen bir duet hesapları iskelemeyin тоже da. Şöyle bar mıydı jırın? Mine jır izleyip benim biz bir indi yardı yıldan beri şu pandemiya başlangandan beri tağın bir degen jurnalistkin de тоже mine benim bilen bir duet jırlıskiler Renat abi şu. Biz jer saylayız indi işte. No to'g'ri keltirlik bo'lsa bizga uni tovushlarda Yashlarskiy davlatga tegishli xalqqa da borib yetirga tegish mana shu menda yozib ne предлагать qarayım bazen başka nelerden de şulay sırashtirib internet kompozitorlardan shoirlardan şulay mana shu жаңа жылга hali mushtallah biz ana yazdırıp çıkarırız deb o'ylayman. Boya aytib bitirmedik. Sen akşanı şu tamada bularak qanaşıysın mı? Sahneden tışıydı. Akşanı da min atna sayın toylarda min atna sayın yubileyde atna sayın banketler bitti vallahi aşkı bitkeni yok. Pandemiya vaktinde da andamında işlettirdi akşam. Bizim bitni vahşi kesip attılar. Artistlara vahşi bitti hod. Artistlar, restoranlar, kafeler yapıldı bizim karantin vaktlarında. Bizgen de bitti hoşun bir rahat bulmadı. No şuna qaramasdan da endi kırışıp istesen bir qayda var olmay. Senin көп mü beğen? Alıp barışı olarak. No men alıp barışı olarak alıp barışı değil, tamada bularak indi. Tamada bularak da jizirmiyim mi? Bik sirek. Benim bak. Sen jırlısın mı? Meni çakıralar просто как jırşı. Benim jırlarını yaratkan yaşparlar, юбилярlar, tuğan günlerine meni как jırşı. Tamadalar neler üzeri tabalar. Men просто kilem. Yüzümün stavkını koygan, kildim ben. Yüzümün anda alar nişe jırızı kazaydı. Alar üzerine yaratkan jırlarınızı kazaydılar. Nişe jır gerek. Şundan izet olayında biz kilem ben jırladım gittim. Көп mü stavkın? Yakın şey. Sekret.
Секрет? Көп түгел. Потому что Көп түгел дегенде. Һәр кешенең бит тормышы үзенчә кырыла. Кемдер 1 миллионга кырыга может, былай гына әйтәм мин тормышын. Кемдер 10 меңгә. но хәзерге авыр вакытта кешенең һәр вакытта навстречу барасың дип әйтәсем килә. Кешенең аңлыйсың состояниесен, сисенен, положениесен. Ну, договориться төрле була. Төрлечә була. 50-дә була, 30-да була, 100-дә була. Кем күпме бирә ала инде. Определенный теге менә шуңа сумма мин белән шунда артистларны, яшьләрне бер сумманы куйган ул. Ул сиңа авылмы, районмы, шәһәрме, анага не волнует бер сумма. Но алай мин андый ни белән, андый күзлектән карамыйм кешенең состояниесенә карыйм. Бүген син артист, теге артистта булмаска можешь. Дөнья дигән. Дөнья бит ул, дөнья түгәрәк. Пастергә дә калырга можешь, Ходай сакласын. Эй. Бөтен әйберне акчага әйләндереп бетереп булмый. Дуслар кирәк, якыннар кирәк, танышлар кирәк. Акча булса дип әйтәләр инде дә. Но күңел тынычлыгы кирәк бит кешегә. Акча генә түгел, тынычлыгы гына түгел. Шундый хәлләр инде шул. Син ир буларак бәхетлеме? Бәхетле 2 кызым бар. 2 кызым. Алар турында бер сөйләп китәләр. Ну, берсе инде старший кызым инде минем монда Казанда тора, Киевдә, внугым бар, анам бар. Син бабаймы инде? Бабай инде мин, да. Әннекәй. Бабай. Шундый яшь бабаймы? Бабай, да. Сиңа бер 40-та юктыр әле. Юк инде, юбилей булды бит быел. Пандемия вакытында, как раз карантин вакытында миңа 50 тулды бит. 50? Да, 50 тулды. Пандемия вакытында. Качан тулды әле ул? Июльдә Ничәсе? 15. 15. Кызыңның исеме ничек әле? Беренче кыз. Зурстаныкы Ландыш. Ландыш монда тора бит. Казанда семья белән Киев, молодец тоже Киев. Ну, не инде. Әйбәт шундай. Кияү кайда эшли? Киевләрнең үзләренең бизнеслары Кыра белән. Алар инде мебельный фабрикалары монда Казанда. Мебель белән заниматься итәләр. Үзләренең эшләрендә. Үзләренең бизнеслары. Кыз кем булып эшли? Кызның үзенең кибете бар. Кызның кибете бар үзенең. Да, сатучылар белән ниләр. Директор инде кибетнең. Да, инде шул кибет белән команда итә. Кайсы җирдә, бәлки моннан соң мәне йөгерә. Айгөл белән барып килер бит Акчарда. Шуннан нәрсә саталар? Кием салымнары. Кием салымнар. Женская одежда. Кайсы җирдә икән әйтәсеңме? Мин хәят учился әйтәләр. Ямашевдан соң. Ямашевдамы? Икенче кыз Икенче кыз 9 класста укый быел. Буада. Да, алар разницалар 13 ел. Шулай. Буада укый. Ансы. Буаның үзендә инде син Буада торасың да, түгел. Да, мин киҗе там Буадада, мин торган җир. Мин нидә авылда да. Минем Түбән Нарат башта ул. Кем калды? Ана бит әнинең бабасы булды бит. Энкәй үлгәнгә 3 ел, но мин энкәйне бик каты яратадыр, бик каты хөрмәт итәдер инде. Мин аның сүзеннән башкача чыкканым да булмады. Мин аны һәр вакытта да ул мине дуалары белән үзенең менә ниләре белән гел менә һәр вакытта ул минем юлым тормышымда ул маяк булып энкәй мине яшәтте мине. Аннары үлгәчтен Шунда Түбән Нарат башта җирләдегезме? Түбән башта анда кеше күп, энкәй бик әйбәт кеше, анда 500 артык кеше килгән, аны җирләргә, аны итәргә бик уважаемый кеше. Ул балалар белән общий язык таба беләдер. Ул элеккеге тәрбияче инде, мәктәптә тәрбияче, 40 ел эшләгән тәрбияче булып, шуңа күрә инде балалар белән дә тел таба белә, уртак тел. Алалар белән дә, исерекләр белән дә, хулиганнар белән дә, менә бөтенесен җайлап, майлап, менә шундый теге искитмәле кеше юк. Искитмәле кеше мин сакланып яши менә. Ничек шулай булдырдылар? Шундый энергичный, шундый динамичный, шундый менә искитмәле мен шулай тиз үлеп китәр дип бер дә уйламадык без. Ничә яшьтә булды? 78-дә. 78. Менә шул аның битинде үлгәч сындык ача битинде кешенең сындыкларын ачкач, шуннан язуларында васият килеп чыкты. Монда язган төрле әйберләр, кемнәргә нишләргә шунда язган. Ринат нигезне ташламагыз, туган нигезне ташламагыз, ишекне бикләмәгез, ни дигән, йортны сатмагыз дигән. Мен шундый васият, мен шул васияттан мин инде итеп шуңа тугры булып, менә безнең йорт бакчасына бикләгәне юк, бакчасында ут сүнгәне юк.
Biz şunda iki yerden şöyle yaşıyoruz. İki yerde yaşıyor. İkinci kızının ismi ne geldi? Ansa Regina. Regina bu adaydı. Bu da okuyundu. 9. klasta okuyun da o bütün de lig jırladı benim bilen. Benim bilen duetlarda Allah kızmaya koşak degen jırlar başlap gittiğimiz zaman benim bilen saklanlarda Baskölere yakınlı vardı o benim bilen. Onlar muştuk kişinin bütün возраст bilen üzgere neler deyen gibi. Şuna göre onlar sana da etti. Mesela bilmiyorum ne jırdan gitti o. Jırlı isim bilmiyorum diye. Gitti. Respi anlaşılıyor. Benim bacılar, bizde çok nice bacılar. 9, 8, 7 yaşında tutunda yok anlaşılıyor bacılar. Öyle bir yıllar şöyle bacılar o benim ben. Benim konsertlerde katlaşadır iyi. Onlar festivallerde, nelerde, diski salyankalarda şöyle, bağlar salyankalarında şöyle. Hay okuyayım. Kiyev kıdalar bilen ortak dil tabu. O Kiyev bilen, Kiyev benim Kiyev ulum kıvıkta, benim bir ulum yok. Kiyev benim ulum kıvıkta, benim etiydi, baba demi etiyi. Etiydi. Sen babayı çok bildi. Etiydi yani. Baba yarı o boşuna gitmişten sonra. Da. No, bizim jatlarda bu ayağında bir baba diyer. Öyle mi? Biz etken diyen big sirek. Aslında kelmişeklerim ustaytlarga başların teki. Bu güçpin kişiler teki güzel tradisiyası boyunca etken. Bizde bir baba. Ben o benim bile bana yakın dostlar bulabildim mi? Evet. Bütün sekretlarında biz adamla yaşayırız. Bütün problemlarında ikimiz yaşayırız Kiyev bilen. Bütün ortak işlerinde şu bir gelişet etimiz. Kardeşim, anlamaya ayıkken sözü var. Ben eti rahmet sana min. Kadar bizim böyle strogira. Да, стройки да, но добре, здесь, ну, начальник директор. Все-таки min etivilesi yaşalmağın, bizimle etivilesi yaşalmağın sırlarını, nelerini senin bilesi yaşam, rahmet sana, bulganım için değil, bana şunu değil. İsmin için? Feniz. Feniz. Feniz, kızım vardır. Anağımız Samir. Şu kıda bile kıdağıyım da alar malatsı, süperler, alar iskite, min просто bana. Biz başta bir yaşta, alar bizim için doğru gelgen, например, ne? Bir yaşta da bizim bağlar da yalarını iki malay, bizde iki kız. Bizim starşı malay kız bilen Kiyev bir yaşta. Kişkine malaylar, benim kişkine kız bilen başta bir yaşta var şu formatlar. Senin turmuşunda ağır vakıalar buldu. Şularını söyle buzaylı bana. Kaybırların. Rinat Rahmatullin. Qaysı ağır vakıa ol bitmezde bulmayım ya. Sen min ömür boyu seni Kuray'a çakırdım. Onlarını biledirin. Etmedim. Onlar bir tapır vış silegen sen de bilirsin. Şuna sonra meydan bu silegen iken. Hemen meydan silemi dedim. Şuna göre hayır. Şöyle de sıra birine batır şılığı item sen Rinat. Aşılanma mini. Türlü haller bulgan eyde siler şularını. Nindi hal bulgan olsaydı. Hatta türmede bulgan. Dürüst Onu hiç buldursun. Min şakatan. Yaşlık hatasıydı o просто onda. O zaman silele. Yani hatasını bilmiyor. İstemedim. Bizde o iki yüzlerine edip bitirgen ama bu Senin aşılanma. Senin olan siledim. Şuna göre sen sıra siledim. 90'lı yıllarda indi o evlerinde bütün kişi ütkeniydi. 90'lı yıllar. Onda sen şey yaşıyor. Ya 20 yaş. 20? 20. 20 yaşıydı. Biraz gün anlatıp bir nefse buldan da. Yok da o vakta bütün grupировkalar. Sen grupировка buldun önce. Yok, buldum devin bulgandır indi. O vakta grupировkalar, soğuşlar bütün sen zamandan hatırlıyorsun mu? Hatırlıyorum. 90'lı yıllar indi o. Anda rayon dvor diyen köyün şunda indi. Buldu şunu haller тоже mi adam şunda var paytağa doğru geldi. 2 yıl. 1-2 yıl. 1-2 yıl. O sıra nefse bulsa bildi mi? Hiç bilmesin. Bireyin o kişinin akılına oturttu. Yaşlıkta her bir kişi hata yasayın da. Onda varmasa başka türlü hata yasak buyurgamış. Yaşlık şunun için indi o. Yaşlık. Ondan sen özgerip kayttın mı? O kişi bir özgermeyi. Bir şunda var anayım. Yok özgerdim benim işte dedim. Вообще
на 180 градус өзгердім. Шундан кайткач. Да, башкача уйлар, башкача тормыш. Уже кіші армиядан өзгеріп айтамын. Иә. Шундай форматтар. Өзгеріп кайттың енді. Да, енді нормально. Анда кішінің опять-таки өзінен тұра енді, өзінің баш миы нешек ішлей, кішінің нешек өзіне өзі цель қоя, или анда, или мында енді, или тура барасың. Андан кайткач бит әле элекке дуслар да була. Алардан арындыңмы? Ну, да енді. Ничек арындың? Аның юлы бармы? Синең үз юлы. Мәсәлән, элекке менә күп кеше әйтә, яңа тормыш башлыйдан килә икән ди. Элекке дуслардан арынды. Теге начар дуслар турында сүз бар. Аңладым мен, аңладым. Ничегрәк арынды? Синең үзеңнең секретың бармы? Әйт әле. Жоқ, ну кішінің бетінде өзінің мнениесі бар. Ол бетінде никто никого никуда не привязывает. Шай бетінде кішінің өзінің мнениесі бар, өзінің ответі бар. Айтам бит, или анда, или мында. Все. Сен Мен тура жолын сайладым да, все нормально. Бу булды бер тагын инде авыр вакыйгалар булды. Менә безгә сөйләрлек. Тормышыңда. Аварияларга электим бит мен көп. Сен бик каты йөрисең бит. 20 тапкыр аварияга электим мен 20. 20 тапкыр. Барысында санасаң 20 тапкыр 16 машина туздырдым мен. 16 машина. 16 машина менен авария узган машина. Ул теге мактанып сөйлөйт ана бир түгел инде ул да. Но мени Кудай саклый. Аның bir 5-6 точно смертельный авариялар. КамАЗ Астанагына 3 тапкыр кирдим мен. Теге түнде белән йоклап китепме ул? Ансы Range Rover белән да, ансы бер анда тагы 2 тапкыр КамАЗ Астанага кирдим. Бизап. Теге вакытларда 14 машина белән жүргәндек, мен КамАЗ Астанага кирдим мен. 14 модель машина белән ул вакытта ул бит опасный анда бер нинди подушка юк, просто такта атарбасы кебек. И туда Кудай шуны саклап калды, Аллага шүкүр деп әйтәсем килә. Менә бит инде февральдә булды быел. 5 метр эчтем көпірден, Көпәкилендә Самара концертта, Самарский областька концертка барганда, ну, скорость не рассчитал, наверное. Сен каты йөрисеңме ул? Мен каты йөрим да. Ничә километр анда? Төрлечә инде обстановкага карап, обстоятельствага карап. Самарага барганда чыктыңмы сен? Самарский областьтың бер авылына заказ буенча концерт көндүзгө 2дә инде. Кыш көне бит февраль, 24 февраль. Шул знак тормый авылына чыктым да мен и бастым инде. Бастым, анда резкий поворот, Көпәкилендә бит инде. Кыя жатыртып тора, су җыелган, анда күпер башлана, и күпердән резкий поворот. Ну мен рольны бардым инде. Бұралған қәтлі. Ол лужаға келіп кірді, астында біз бейтінде аның. Астында біз рөл нешік машина тұп-тұры барды, шылай ішті қуақларын сындырып, 15 метр асқа түштім мен. Сол, анда да исен қалдым. Кім сені келіп тартып шығарды? Анда трасса да түгілі, оживленный трасса түгілі, ол навигатор алып кеткен әне беремді ол. Анда бір кім жермеде, бір кім етмеде, анда өліп жатсанда, анда көргіші жоқ, анда келіп қарасаң машина көріне. Ул трасса, ул көпірден анасын мен білдім енді, анда көп бүлгішлер болған енді, шулай ішпеушілер болған анда көп. Мен нешек енді, менің машина бетіне қадалды да, жантайды, и шығам әден бұл шартлыйға, шығарға керек бетім дешектер, бір кім жоқ, шығарға керек, мен анады выйти. Анда бетіне шок болған уже, может, аңында жоғалтып алынғандар мен. Іске қарайым, іске ішік көрініп тұрайын, тегінен пассажир жағындағы машина жанға жатты бетіне. Шофер жағына бәрі удар. Шул істен ішін ашып болмай, қол сызылай, ішікні ашып, секірдім, анда қарайымды біраз, қарбар ел февральда. И шабам, аяқ ауырта, қол ауырта, шабам өзім, шарқылайма деп, машина шарқылай. Шау бардым да отырдым, арып, күтіп тарамын машина шарқылайым, yok mu шарқылайым, yok mu күтіп тарамын, yok. Мен недеңіне, бір қат свитердан курткаларда шунда қалды, бүтін телефон, бүтін бере салмадым, бүтін секірдім, мен тәмші шығай шартылай. Шул іске қарайым тілімнен, бір машинада ұзмай көрінмей, жолда көрінмей. Шул қарыны мініп, қарыны жырып, мініп, аяқ сызлай, міндім, неге асфальтқа мініп жеттім. Бір движение жоқ. Бұл бұйыл болды ма? Да, февральда бұйыл. Ауылны көрем, ауылға мәден бараға 1 километр инде ауыл. Шул ауылға барған. Шул ауылны шықтым да, жоқ, ауылны шықтым да, мен дальше кетем инде. Бұл бір ауыл инде.
Bunda karayım yok, teginde karayım teginden bir Lankara Oyzer barla. Benim ataba oğlundan çıktı da barla. Benim bitlerde kanı değil şunda. Bitlerinde kanı alıptı da. Bunlar kildiler 2 yaşkine kız uruldu. Bu kildiler de mi tuktatamaydı. Uzup gittiler onlar tuktamadılar. Korkkanlardır indi. Korkkanlardır indi. Uzup gittiler de tuktadılar bunlar. Tutarlar da arka verirler. Muştalar menin teki bir İsret bir bomuz diye bilgenlerden yanında bir site kan. Hani tutarlar da 2 kız çalıp çıktı. Ortadan bir jigit çıktı. Что случилось, Метем? Вот авария попал. А где машина, Метем? Он внизу, келіп там есть только кто Метем никого я один. Шулай тырмышесқа, гайға, шулай келіп, нетіп, мені шул скорыйлар білен алып кеттілер. Şunday haller mi? Skori bilen gittiler. Ben Samarsko, Yılkova degen rayonga alып kеттілер. Әйнеге, Krasnoyar degen rayonga. Başlarını böyle kursundan yıkılmış şulay kekir kaldı şulay. Tetir Allah'a şükür gipsüle de serpine geçer hocalarım. Ayı sen sınma kulbayı Sınma kulbayı çocuğa. Kureset deydin. Kulun katledildi mi indi? Bu sızlıyım da şulay sızlıyım. Yara kuluna indi başta ölmüş. Sızlığına bu etkilebildiğin de siyetleri sınmak deydin. Sındı kekir kaldı bir de. Kesin kekir. Sın çıktı orada. Nasıl kekir? İkiciden sındımıştım. Yaranın şulay anda yalın ismi 15 metre kelip dişinde 130 bilen kelip. Onda halkada çatlabak şu. Men şu oylaymaydım ana enkeyinin şu etken vasiyetlerin men ütegen işindir deyip de oylaymaydım tege. Ümitimde. Anın dağaları men her vaqtda meni saqlap tura. Men şu ağına yürüyüm. Başka şarında ne yok. Yürüytergana yer yok. Maşina şunda kaldı mı? Maşina kaldı mı? Bitle banisqa maşinanın şu evakuatorlar baniler bilen qayttılar mı? Evlerin oldu mu indanlar evet. Onda telefonlar neler kalgan bilim. Telefonla aldık, telefon batılgan mı bundan? Hazır sen şundan yana maşina aldın mı? Elinde özün yırtmıyorsun mu hazır? Ben bunda vadidil bilen kildim. Nasıl mıydı o? Maşina var benim. Bunu ben üçüncü vadidil edeceğim. Bizim zeriminde. Aslında bizim Meskövler'e indi. Vadidil varam. Zor transferlarga indi. Vadidil varam. Konsertlarga indi. Gastrolere şirketkende bizim mikroavtobus var. Mikroavtobus bilen yanında indi. Takma varam yanında. Bunu kübüsünce yüzüme yerine toplayayım. Korkmuyorsun mu bundan sonra? Yok. Bir kişi bana metin sonra isim gitti. Bir kişi bir avariyi geçirip de şunu niye kalar diye şokovый состояние, что машина oturmak o даже. Mindan da yer yok. Minna yegerme tapkır avariye gelip de skorusunu bir başına kimit almıyor. Şöyle выработан dedim de. Kimit almıyorsun mu? Arttırıp geliyorsun mu seni? Hele de ştraflar küp türüyorsun mu? Küp mü kilo koyga sana ştraf? Yok, 30-40 kilo mi? 30-40 ştraf kağına. Mene oygul. Mene 30-40 ştraf kağına türü. Riyad rahmetulli. Yok, pandemiya vaktinde biraz da ekonomi utilizirmegeç, kansıtlar olmagaç, kararı da geliyor. Kile mi kile? Bu vaditiliğine küp mü türüyorsun? Gidip sen tuz istegetin gine mi? Vaditiliği yüreğine ait oturasın mı? Yok, bu benim kazandar ki valla kübini benim dostlar. Любой vakit Любой'una şaldırattı kilidi alıp gitti, getirip koydu. Bu şunu tutsun da biz vaditili değil. Vaditili ve kübünden dostum da. Vaditiliğin var mısın? Okya türe tutargan. Küp mü türüyorsun ana? Günler nasıl gerek mi? Hayır. Türesin siz yıl sinirler akşam iyi sana oturan oynadık. Boy jeket bitri. Boy tuğun benim normal diyeceğim. Kim? Teke Meskev'de bay. Bay oran içe bay Elvin Greyler bay, Nurgaliyevler bay, vatalar bay. Olur boy mu? Bay kendisini Sen olur derecesinde tugul mu değil? Yok min alardan aldanrak çıktın. Alar benim zamanlarıydı. Minin de Elvin Ezgam'ı bana avuştırdım. İstradada popüleriniz bilen. Minen sınıfıydı kildi bitindi. Şu vatalar Ana zamanı şimdi kıymetli gitti. Bizim zamanda alayı tüğleyelim var ama. Kıymetli vakit, kıymetli zaman.
Әйберләр, сәхнәләр, ниләр, арендалар турында сүз алып барасыңмы? Yok, stavka turunda var. Ставка турында. Stavkalar başkaça, her zamanda. Bizimkinde başkaça. Менә инде сөйләдек, тагын авыр моментлар, тагын нәрсә булды? Әйтмичә калмадыкмы? Ondan söylesen, ikinci söyleyip tara ki. O kişinin tanesi, min samı nilerini ettiğimizi. O var ya, şu trese, işte. Битте. Әтиәнеңә күчәбез. Әни туры сөйләдең, әтиәне. Бетрик. Үзең кара. Калганын газетада укырга. Калганын газетада укырсыз. Ренат Рахматуллин менә Акчарлыкка килде бүген. Иң популяр, супер популяр җырчы. Bütün dünyasında. Hadi dostlar, Akçarlık'ta gittik interviyu. Rahmet sizge. O arada. Әтиәне